Poštovani sugrađani, prijatelji i učesnici, dobar dan i dobrodošli na jubilarnu 20. manifestaciju Dani pljeveljskog sira. Jedina manifestacija ove vrste u Crnoj Gori tradiciju gaji od 2000. godine. Traje 2 decenije i svake godine okupi veliki broj izlagača i privuče pažnju mnogobrojnih posjetilaca. Organizator ove manifestacije je Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja, a pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Partneri manifestacije su Udruženje Pljeveljski sir, Turistička organizacija Pljevlja i firma Patent Co. Dani pljeveljskog sira, pored promocije i prezentacije, imaju degustacioni i takmičarski karakter. Prijavljeni izlagači imaju priliku da se takmiče u sledećim kategorijama: stari sir, stari kajmak, mladi kajmak, ovčji sir i kategorija specijalne vrste sira, trapist, listati sir, kozji sir i druge vrste. Pobjednicima u svim kategorijama biće dodijeljene novčane nagrade, a za onog najboljeg i 500 kg stočne hrane kao poklon firme Patent Co. Komisija koja će ocjenjivati uzorke i odlučiti čiji sir i drugi mliječni proizvodi su danas najbolji, radit će u sastavu: Ljubojević Radmila, predsjednica, i članovi Biljana Blečić, Milko Živković, Ljiljana Čvorović, Mile Čamčić, Zarka Tursumović, Mira Kotlaja, Hajro Mašala i Milenka Perović. O tradiciji i važnosti pljeveljskog sira, kao i o samoj manifestaciji, nešto više reći će nam gospodin Danko Šarančić, sekretar Sekretarijata za privredu. Poštovani predsjedniče opštine, poštovani predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i Uprave za bezbjednost hrane, uvaženi direktore sajma Dani jabuke iz Goražda, drage naše domaćice i domaćini, predstavnici medija, cijenjeni partneri i gosti naše današnje manifestacije, dame i gospodo. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas sve pozdravim i da vam se zahvalim u ime Sekretarijata za privredu i u svoje lično ime. Svi ste dobrodošli na 20. po redu Dane pljeveljskog sira u organizaciji naše opštine i Udruženja Pljeveljski sir. Također, koristim ovu posebnu priliku da danas, kada proslavljamo i ovaj skromni, ali značajan jubilej, pozdravim našeg uvaženog kolegu i prijatelja, idejnog tvorca i mogu slobodno reći osnivača Dana pljeveljskog sira, gospodina Budimira Bajčetića, koji je danas tu sa nama, bez čijeg rada i entuzijazma sigurno ne bismo imali manifestaciju ovog formata, a vjerovatno i međunarodno priznanje kvaliteta i najveći mogući stepen zaštite. Govorim o sada i zvanično jednom od najboljih sireva na svijetu, koji se nalazi ispred čuvene italijanske mozzarelle i švajcarskog grijera, a priznaćete, to nije malo, na 27. mjestu u svijetu. Ova naša zajednička manifestacija, siguran sam, već je uveliko postala i dio našeg kulturnog identiteta i tradicije, puneći evo 2. deceniju svog održavanja i trajanja. Nadam se da neću zvučati neskromno ako kažem da se nekako nametnuo i opšti utisak u javnosti da je jedna od najboljih, ako ne i najbolja ove vrste u regionu. Naravno, mi ćemo se truditi da takav trend sačuvamo i u značajnoj mjeri naprijedimo. Kada kažem da je jedna od najboljih manifestacija, tu ne mislim samo na organizaciju, već prije svega na jednu posebnu veliku ljubav i posvećenost naših vrijednih domaćica ovom plemenitom poslu, na masovnost njihovog učešća, na jednu opšte pozitivnu atmosferu druženja, lijepe komunikacije i saradnje koja nema cijenu i koja naša Pljevlja na najbolji mogući način promoviše u zemlji i regionu. Naša opština je, prepoznajući značaj poljoprivrede u cijelini i stavljajući ovu oblast u sam vrh prioriteta svoga djelovanja, ove godine je uvećala agrobudžet za 40% na iznos od 635.000 eura, koji se realizuje kroz 22 agrobudžetske mjere. 4 se odnose direktno na stočarsku proizvodnju,
gdje se izdvaja oko 60% ukupnih sredstava. Direktna podrška proizvođačima pljevaljskog sira iznosi 143.000 evra i sama ona pojedinačno je veća od mnogih lokalnih agrobudžeta u okruženju. Ali mi ovdje ne namjeravamo da se zaustavimo. Sa ponosom mogu istaći da imamo najveća izdvajanja za poljoprivredu od svih opština u Crnoj Gori. Znamo da to i dalje nije dovoljno i nastojat ćemo da se u narednim godinama ova sredstva značajno uvećaju. A naše mjere podrške prema vama, proizvođačima pljevaljskog sira i hrane uopšte, kreirat ćemo uz maksimalnu saradnju i uvažavanje vaših realnih i opravdanih zahtjeva. Posebnu pažnju usmjeravamo na mlade poljoprivrednike, buduće farmere, kroz posebne vidove podrške. Također, od ove godine ženama koje su registrovane vlasnice gazdinstava, podrška se uvećava za dodatnih 10%. Imamo jasan cilj da na održiv način sačuvamo naše selo, našeg poljoprivrednika, naš stočni fond, naše njive i naše voćnjake. Kao budućnost ove sredine i upravo zbog toga i u svrhu promocije naših agroturističkih potencijala se i organizuje ova i slične manifestacije. Opština će nastaviti da unapređuje saradnju sa proizvođačima, sa resornim ministarstvom, udruženjima, NVO sektorom, privrednim subjektima koji posluju ovdje u našim tijelima i nastaviti da još snažnije i efikasnije podržava sve dobre preduzetničke ideje koje doprinose razvoju ove sredine, sa posebnim akcentom na poljoprivredu, dakle na proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Poštovani učesnici i podržavaoci naše manifestacije, još jedan put vam se svima zahvaljujem na vašem nesebičnom doprinosu i saradnju. Siguran sam da ćemo se ovim povodom vidjeti i naredne godine ovdje. Živjeli i hvala vam. A izuzetna nam je čast što su danas sa nama i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ispred ovog resora obratit će vam se gospodin Ranko Bogavac, direktor Direkcije za stočarstvo. Poštovani pljevljaci, poštovani izlagači sira, poštovanoci ove manifestacije, jedne od najstarijih u Crnoj Gori, gosti ove manifestacije, predstavnici lokalne uprave i svi prisutni. Želim ispred Ministarstva poljoprivrede da vam se zahvalim što ste dugo godina na putu održavanja ovako bitne manifestacije i da u ime ministra Jokovića i saradnika njegovih vam iskažem da mi je čast i zadovoljstvo da možemo da prisustvujemo otvaranju ove manifestacije. Šta to karakteriše Pljevlja da ga izdvajamo od drugih opština kad je u pitanju stočarstva? Upravo ovaj povod što je danas tu, to je pljevaljski svaki kvalitet sirovog mlijeka u nekoj prerađevini. To je upravo pljevaljski sir. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo ovaj proizvod kao značajan, a naročito lokalna uprava i krenulo se u jedan mukotrpni put na zaštitu oznake porijekla. Pomenuo je gospodin sekretar kako je to Budo i njegova ekipa počela davno da radi i utrla taj put da bi sada već pljevaljski sir bio poznat naširoko. Međutim, moram da istaknem da se ne smijemo zavaravati i još je dug put kako bi mi mogli da valorizujemo oznaku porijekla pljevaljskog sira. Šta to čini Pljevlja drugačijim od drugih sredina u Crnoj Gori? Neću ja dužiti, ali moram istaći da Pljevlja ima 10 stočarstva Crne Gore govedarstva. Znači od 50.000, 5.000 grla je u Pljevljima. Pljevlja ima veliku površinu, Pljevlja ima tradiciju. Pljevlja od 21. godine između dva svjetska rata je krenula sa oplemenjavanjem životinja, što nijedna druga opština nije u Crnoj Gori. Pljevlja je prva Brown Swiss rasu, smeđu rasu ispod Alpa odomaćila u Crnoj Gori. I danas drži takvu genetiku. Uz simentalca preko 60% čistih grla u Pljevljima se nalazi. To je osnov za proizvodnju kvalitetnog sira. Pogotovo Brown Swiss rasa jer ima svoj karakterističan protein kapakazin. Znači, Pljevlja osim toga ima vrijedne ljude i ono što je najbitnije za pljevaljski sir jeste tehnologija njegovog upravljanja. Moram vam reći da Ministarstvo poljoprivrede od ove godine premira sve proizvođače za svako grlo premije. To je po prvi put da naglasimo da premija je od 0 grla. Moram reći da također što se tiče pljevaljskog sira, da Ministarstvo premira ima javni poziv za adaptaciju prostora.
moramo malo da kažemo da nismo zadovoljni koliko su ta sredstva korištene u prethodnih godina. Svako onaj ko želi da adaptira neki prostor za proizvodnju hrane, što je predstavlja sir salamurni pljevački, nije dovoljno korištena ta mjera do 10.000 investicije. Mi koristimo ovu priliku da pozovemo sve one koji imaju objekte koje treba adaptirati, apsolutno totalna adaptacija sa svom opremom koja je potrebna, ministarstvo je tu da izađe u susret. Prvi put ove godine je nešto više onih koji proizvode sir konkurisao. Ta mjera je za vas, 50 do 60% sredstava se vraća. Mi moramo praviti objekte koji ispunjavaju minimalne standarde i higijenske kako bi mogli da proizvodimo. I to nisu maksimalni zahtjevi, to su minimalni zahtjevi. Taj pravilnik o minimalnim zahtjevima moramo da ispunimo. Oko toga nema pogađanja. Zašto? Jer osnovni interes je da proizvod koji izađe sa vaših farmi jeste da on bude mikrobiološki ispravan, bezbjedonosan i da se nađe gdje na tržnicama, u marketima, supermarketima, ugostiteljskim objektima, da uđe u legalnu zonu. Zašto je to bitno za vas kao i za nas? Na taj način mi ćemo da širimo oznaku porijekla, na taj način će on da dobije dodatnu ekonomsku vrijednost. Sir je naš odličan pljevački, ali on nema veću cijenu. On će dobiti veću cijenu kad ga valorizujemo kroz poznate lance, kroz poznate kanale. Kad budemo imali na deklaracijama oznaku porijekla, koristimo ovu priliku da vam kaže da ništa nismo radili ako ne dobijemo taj žig, ako on ne bude prepoznatljiv, ako svi nemaju pravo da dobiju taj žig, oni koji su u skladu sa tehnološkom specifikacijom i žive na ovom prostoru. Znači, uslov je da imate životinje, da proizvodite to mlijeko, da radite po recepturi pljevačkog sira, po tehničkoj specifikaciji, da živite u ovom arealu i da krenete sa ovim udruženjem koje je prošlo dosta mukotrpni put da dobijemo. Samo 1 euro po siru na kilogram. Znate šta bi značilo za tih 15,8 miliona litara mlijeka Pljevlja proizvede, Pljevlja na godišnjem nivou. Ako uzmemo da je Radman 6:1, to je već neki 2 miliona kilograma sira na godišnjem nivou. Znači, mora takav proizvod imati 1 ili više euro više. Da ne dozvolimo da od kajma glavni skidaju ljudi natkupci. Zato su legalni kanali, iako vama malo to izgleda na prvi pogled, oni su zahtjevni i jesu zahtjevni u pitanju higijene, u pitanju ispravnosti proizvoda. PDV smo spustili sa 21 na 7, to ne utiče puno na cijenu, ali na taj način ćemo dobiti na valorizaciji sira. Najbolji ambasador pljevanja jeste pljevački sir. On dalje ide nego što se čuje za bilo kakav drugi pljevački proizvod. I nek vam je sa srećom da ovo postane, ono jeste tradicionalno, ali da dobija i veći obuhvat. U ime ministarstva vam kažem, i dosta ste imali, imat ćete još više. Sve naše mjere, 56 mjera mi u agrobudžetu kreiramo, obuhvatili smo svaki sektor, krenuli smo od nultog grla i sektore mimo govedarstva. Mi jednostavno ne možemo jednom sektoru da budemo majka, drugom maćaka, moramo da imamo pristup isti za sve sektore. Problemi su bili veliki zadnjih godina, prvo zbog covida, drugo zbog ove krize koje su nastale. Vi ne treba da znate kroz što smo mi sve prošli kako bi mogli da obezbijedimo taj novac, kako bi mogli da obezbijedimo procedure, kako bi mogli da spasimo pojedine sektore. Samo eto, ilustracije, neću vas dugo držati, više jedan sektor je bio na izdisaju prije 2 godine. Radi se o živinarskom sektoru kad je pitanje proizvodnje pilećeg mesa. Znači, radilo se o tome da od 200.000 pilića u turnusu padnemo da samo 3 farme proizvode. Morali smo da spašavamo sektor po sektor. Računamo da ste nam vi najstabilniji sektor. Govedarstvo, mliječno govedarstvo nosi 100 miliona u bruto proizvodu Crne Gore i mi ćemo shodno tome i najveće učešće dajemo mi otprilike 16 miliona samo na 3 mjere. Moja direkcija ulaže u Crnu Goru samo na 3 mjere, to su premije na broj grla, premije subvencije na preradnom gazdinstvu i premije za mlijeko.
toga će biti još više, jer samo da budemo jasni, istina je zadatak, da idemo naprijed. Neko ima zadatak da obezbeđuje novac procedure, obilazi terensko, vi imate zadatak da to na svome gazdinstvu napravite, ali molim vas, na ono što je do vas uradite kako treba. Napravite higijenski i mikrobiološki bezbjedan proizvod kako bi mogli dalje da se hvalimo sa njim. Onaj ko ne ispuni taj uslov, tu ne možemo puno da pomažemo. Znači, molim vas da dignemo još jedan nivo, više higijensku ispravnost proizvoda i objekata u kojima proizvodimo to i na taj način će naš sir sam od sebe da krči puteve. Moram da vam kažem da u Crnoj Gori na dnevnoj bazi se troše tone, pogotovo u toku sezone sira. Nema, to je jedini proizvod u Crnoj Gori koji nedostaje. Nemojte da mislite da ćemo ga zasiti tržište time. Apsolutno, znači koliko god da proizvedemo Salamonovog bijelog sira, pogotovo pljevačkog u Crnoj Gori, ima mjesta za njega, ajde da sav prihod i dohodak ide vama i nešto malo trgovinskim lancima da nam niko više ne skida kajmak i da se kiti, neko sa strane pod firmom pljevačkog sira puno sira je u Crnoj Gori potrošeno. Zato je nama oznaka neki je sa srećom da nam krene još bolje i da bude na svakom pakovanju pljevačkog sira. Hvala vam još jednom. A 20. jubilarnu manifestaciju Dani pljevenskog sira svečano će otvoriti predsjednik opštine Pljevlja, gospodin Dario Vraniš. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani proizvođači nadaleko čuvenog pljevačkog sira i kajmaka. Čast mi je što kao predsjednik opštine Pljevlja mogu da vas pozdravim na otvaranju i održavaju u našem gradu, a koja na sreću traje evo već 20 godina i sve je više razloga za njeno održavanje i u buduće. Pored ostalih stvari po kojima se Pljevlja prepoznaju, počasno mjesto pripada pljevačkom siru, tradicionalnom proizvodu naših vrijednih domaćica koji je zaslužio visoko 27. mjesto u rangiranju sireva na svijetu. Taj proizvod pljevačkih planinki nalazi se i po 3 koplja ispred mnogih svjetskih brendova koji nam se kroz moćnu reklamu nameću kao potrošačima. Ali i pored toga, svi mi koji smo porasli uz parče hljeba i pljevačkog sira, još ne znamo i ne umijemo da cijenimo taj proizvod u mjeri u kojoj on to stvarno zaslužuje. Jedinstvena i do savršenstva jednostavna tehnologija proizvodnje pljevačkog sira stvorila je isto takve njegove karakteristike po čemu je poznat nadaleko i skoro da niko od ljudi sa strane ne dođe u naš grad, a da ne proba i ne kupi pljevački sir. Kod mnogih domaćica kupovina sira se zakazuje unaprijed, što je slučaj sa kajmakom, koji kao i sir spada u najkvalitetnije u regionu. Imajući u vidu sve rečeno i obim društvenog proizvoda koji se stvara proizvodnjom sira, a koji je na nivou godine skoro ravan opštinskom budžetu pred lokalnom upravom, stoji obaveza da se još više uključi u stimulaciju proizvodnje pljevačkog sira nego što je to rađeno do sada. Ove godine agrobudžet koji je usvojila Skupština opštine Pljevlja iznosi 600.000 evra i najveći je od svih opština u Crnoj Gori. Međutim, mi na tome ne smijemo stati, već moramo preduzimati i druge korake na putu afirmacije ovog našeg proizvoda, sve do njegovog dovođenja na nivo potpune zaštite, odnosno potpunog brendiranja po međunarodnim standardima. Taj posao nam predstoji i to nam je obaveza, jer bi time pljevački sir bio zaštićen kao jedinstven proizvod koji bi se našao na širokom tržištu i u najpoznatijim i najvećim marketima. Taj posao iz više razloga dugotrajan i mukotrpan, ali moramo biti uporni jer ćemo imati potpuno zaštićen, odnosno brendiran proizvod, znači neslučajne mogućnosti kako za proizvođače, tako i za lokalnu upravu na kojoj se taj proizvod stvara. Dakle, predstoji nam svima veliki posao, ali treba raditi i nadati se da ćemo uz pomoć države, odnosno resornog ministarstva, u tom naumu uspjeti u narednom periodu. Do tada na svima nam je
je zadatak da istrajemo, da proizvođači održaju naprijede kvalitet pljevačkog sira, a lokalna uprava da nastavi i proširi podršku i uključi sve relevantne faktore da pomogu. Prolazeći malo prije pored izloženog pljevačkog sira i kajmaka, i onog mladog i onog starog, kako narod kaže, zgorelog, pala mi je na ideja da bi možda trebalo ozbiljno razmisliti o objedinjavanju nedavno održane izložbe meda i pčelinjih proizvoda i današnje izložbe pljevačkog sira i kajmaka. Kada naša braća Pivljani još odavno najvećom čašću i specijalitetom smatraju konzumiranje cicvare i kajmaka, a braća Kuči najdražim gostima nude kučki siru i pršutu i najslađe grožđe, zašto mi Pljevljaci ne bi našim gostima ponudili zajedno čuvani pljevački sir i čuveni pljevački med, pa da vidimo ko bi im odolio. Eto, neka ovo bude samo ideja za razmišljanje, a ko zna, možda se i realizuje i pretvori u dane pljevačkog sira i meda. U svakom slučaju ne smijemo stati, već treba da uložimo napor da pljevački sir bude i dalje jedna od najboljih stvari po kojima se Pljevlja prepoznaju. U to ime proglašavam 20. dane pljevačkog sira otvorenim. Neka je srećno i Bogom blagosloveno. Poštovani posjetioci, program manifestacije ovim se ne završava. U 13 časova slijedi dodjela nagrada najboljima, a do tada uživajte u degustaciji proizvoda i kulturno-zabavnom programu. Želimo vam prijatno druženje uz zvuke Gradskog tamburaškog orkestra. Život i svet tvojih dana, ujutro, a nekome večer. Jer je život i svet tvojih dana, ujutro, a nekome večer. Čestitke za gospođu Milenku, njoj pripada svaka čast. Govori stari sir. Osvojila je gospođa Jopsović Slavica iz Otilovića. Pripala novčana nagrada u iznosu od 250. I prvo mjesto u kategoriji stari sir osvojila je gospođa Bajić Radinka iz Lijeske. Čestitamo gospođi Radinka i 500 kg stočne hrane kao poklon pokrovitelja dala i vama, predsjedniče. Zamolila bih samo dobitnike nagrada da prođu ovdje za jednu zajedničku fotografiju.